प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आतां पळया आयच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीरपणान मीन काडपी 40 मायनिंग लिजांक दिगंबर कामत सरकारान अधिकार नासतना दिल्ली माफी। कार्यकाळ सोपून पसून काडटाले मीन, सगळी माफीपत्रां रद्द, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा। प्रोग्रेस हायस्कुलांतल्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपी आरोपी शिक्षक कन्हैयाचो जामीन रद्द करपा खातीर पुलीस हायकोर्टांत। असले शिक्षक स्कुलांनी शिरचे न्ही म्हूण सरकार उखलतलो खासा पावला, मुख्यमंत्र्यांचें उतर। दयानंद सामाजीक सुरक्षा पेन्शन घेवप्यांक दर वर्सा दिवचें पडटलें लायफ सर्टिफिकेट। गैरफायदो घेतल्यांचो चल्ला सर्वे, पयशे करतले वसूल। लाभार्थींचो आंकडो हिसपा भायर पावला म्हूण विधानसभेन प्रस्न। जिल्लो न्यायालय, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेळून सरकार घुसपला हजारा वयर केशींनी। वर्सभरांत आंकडो अर्द्यान देंवोवपाची सरकाराची मोख। लोक अदालती सारकेले वेवस्थेचो मुख्यमंत्री करता विचार। आनी पाया नोंदू आनी मागास जमातींतल्या मंगेश कुट्टीकारान मेळयल्या थायलंडांतल्या पॅरा आर्चरी सर्तीची पात्रताय। मंगेश पळयता सरकारी आदाराची वाट। खेळा मंत्री म्हणटा फायल क्लियर, मंगेश म्हणटा कांयच ना। आतां खबरो विस्तारान। लिजाचो कार्यकाळ सोपून पसून मीन काडपी 40 खणींक दिगंबर कामत सरकारान अधिकार नासतना माफी दिल्ली। ही सगळी माफीपत्रां रद्द करपाची घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बुधवारा विधानसभेत केली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान बेकायदेशीरपणान गोंयांतल्या कांय खणींक पर्यावरण दाखले दिल्यात हे पुराव्या सयत तांणी दाखोवन दिले। क्रायम ब्रांची वरवीं हे सगळ्या प्रकरणांचो तपास जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। In 4 months we are hearing that there is nothing called illegal mining. There is only irregular handling of dumps. The Chief Minister now blames the center for illegal mining. The government has also simultaneously given a written reply just recently that there are 24 cases detected of illegal mining in the state. A party which came to power by promising capping of iron ore has gone overboard to promote mining. Mining असल्या कारणान भुरग्यांचे यंग भुरगे जे आसा हेंचे लक्ष जे आसा हे एड्युकेशना वयल्यान सायडीक सरलेले आसा। खूप कमी भुरगे जे आसा ते 10वी 12वी पास जाता किंवा ग्रॅज्युएशन पर्यंत पावता। कारण आमी पळयता थंयसर आत्ता पर्यंत जो ट्रक आसा घरात किंवा जे एट प्रेझेंट इजिली असल्या कारणान भुरगे एड्युकेशना कडेन वळना तर त्या धंद्यात वळलेले आसा। आयज एज ऑन टुडे इल्लीगल मायनिंग जायना। तुम्ही गजाली उलयतात त्यो फाटले उलयतात। आयज जर कोणाक लक्षात आयले जाल्यार हाडून दिया, ताका इमिजिएटली ताजी लीज कॅन्सलेशन पासून क्रिमिनल एक्शन्स ताजेर इमिजिएटली घेतले। आय थिंक देर इज नथिंग मोर एविडंट, दिस इटसेल्फ इज अ एविडन्स दॅट देर इज नो इल्लीगल मायनिंग टेकिंग प्लेस। द स्टेट डजंट हॅव टू बी एडवाइज्ड बाय द सेंट्रल एनवायरमेंट whatever that department, it has lost its right to do it. It is the one which has created this mess. They are responsible for this mess. How did they issue TC? How did they issue environment clearance without TC numbers? There are no TC numbers on most of the environment clearance. सगळे काढून उडयतात। 40 काय 39 काय 40 हा पळय सगळी कॅन्सल करता। That is what I am trying to tell you. I am cancelling all those condonation. They were beyond the power of state government. We are cancelling them in next maybe couple of weeks. Mine is a absolute essential, but that does not give it permission to destroy the ecology, and it is not required. I assure you that mining will be a controlled activity, and we will not permit uncontrolled fly-by-night operators. We have already cancelled license of 400 traders were given license. The number has been brought down to 45. After the new rules are notified, I intend to be very serious on the trading activity. Only those which will have proper supportive documents will be permitted.
प्रोग्रेस हायस्कुलांतल्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार करपी आरोपी शिक्षक कन्हैयाचो जामीन रद्द करचो म्हणून पुलीस हायकोर्टात गेल्यात. कन्हैया जामिनाचेर सुटिल्ल्यान आपणे जिवाच्या भयान आत्महत्येचो प्रयत्न केलो अशें ते चलयेन पुलिशेक दिल्ल्या जबानीन म्हटलां. असले शिक्षक शाळांनी शिरचे न्ही म्हूण शिक्षकांक नेमतना पुलिसां वरवीं तांची फाटभूंय तपासपाची पद्दत सरकार घालतलो. शाळांनी भुरग्यांचें कावन्सिलींगय जातलें. पालकांनी जागरूक रावचें अशें मुख्यमंत्र्यान मागलां. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन हो विशय काडिल्लो. We get all kinds of people coming in. Now the transport is so easy and people coming in and going out. We are a touristic state. We had pedophiles put behind bars. So we have to put CCTV. Fear in the mind of the girl to have attempted a suicide. Her statement, she is still there, but her statement recorded with JMFC, Executive Magistrate, in presence of doctor and other witnesses, makes it very clear, do you hold anyone responsible? The child is alive. I did this to myself as, yes, one man by name Kanhaiya, the accused. I did this to myself as he was released from the jail. So number one, we are moving for, immediately we have moved in fact. Probably the application will go to the court today for cancellation of bail. So we have written to the High Court to appoint a special judge on children's court so that the issues are tackled fast over there. I'll propose three things. One is we are going for counseling. That will be availability of counseling by rotation to almost every school, mostly for higher standard this. We will also request parents that if they have question mark about behavioral pattern of any teacher, particularly in respect to the behavior towards the girls and on the sexual side, they should immediately complain to me. I will not allow a teacher with that kind of tendencies to stay as a teacher. I promise this. Henceforth, for all employment in teaching community, even for grant in aid institution, we are issuing circular that police verification specifically in relation to any complaints of molestation has to be obtained by every institution. Bureau Report, Prudent Media. दयानंद सामाजिक सुरक्षा पेन्शन घेतल्यांक दर वर्सा तांचे लायफ सर्टिफिकेट दिवचे पडटले. फटीची म्हायती दिवपी लावार्थींच्या प्रतिज्ञापत्रांक लागून आमदारांक जबाबदार धरप बरोबर न्ही अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलें. गैरफायदो घेवपी लावार्थी सोदपा खातीर खासा सर्वे चलता. तांचे कडच्यान पयशे वसूल करतले म्हणपाचें समाज कल्याण मंत्री महादेव नायकान स्पश्ट केलें. हे येवजणेचे सध्या 1,18,000 लावार्थी आसात आनी 1,38,000 अर्ज आसात. हे प्रमाण हिसबा भायर पावला म्हण दिगंबर कामतीन मुद्दो काडिल्लो. तुम्ही तर दोन कॅटेगरी आसा पळय बोगस हा तुम्ही तर एक 341 बोगस म्हणून सांगलो म्हाका आनी 5,678 डाउटफुल म्हणजे कितें अशें कसले केसीस डाउटफुल म्हणजे बाकीचे गव्हर्नमेंट सर्वंट बरे आसा डबल पेन्शन घेते दोज आर क्लियर केसीस म्हणजे सारखे दे कॅनॉट ड्रॉप पेन्शन. डाउटफुल म्हणजे कितें यू आर स्टील असेसिंग देम ऑर वॉट इज द एक्चुअल. नाही डाउटफुल जे केसी आसात पळय न्ही काही वेळार आमचे MLA जे आसात ते बेश्टेच सायन मारून दितात फॉर्म. म्हाका एक सभागृहा विनंती आसा की फॉर्म बेश्टेच सायन मारून दिनाकात. तो खरो 15 वर्सां ह्या गोंयांत रावत जाल्यार चेक करात. म्हजे कडेन काही आदले मंत्र्यांची फॉर्म आसात आनी बेश्टेच सायन मारले तितून तुमचेंय नांव आसा म्हणजे बेश्टेच सायन मारून दिला म्हजे कडेन ते हें आसा. आमचे कडेन काही अशी केसी आसात जेणे एजीच कंप्लीट जावना 60 जावना 50 वर्सांच्या लोकांक सुद्दां ते 60 वर्सां म्हणून दिल्ले आसात. Even after MLA signs, certain aspect parameters will be thoroughly checked so that you cannot point finger at the MLA. MLAs cannot be blamed because 1,38,000 forms have been signed by MLAs. Tuklendar. एका हाणें 3,000, 4,000, 5,000 फॉर्म साइन केला. He cannot go on well.
नाही म्हणजे Bank marung जायना नसले. They have appointed one agency which has done exercise for Pendle तालुका. आणि तातून भितर आमकां dead खूप मेळ्ळे. म्हणजे more than bogus number of people who have died but not recorded as dead. Money is going into the account. So what we are doing, thinking of, we are conducting an extensive review of checks and balances. And one of the check can be like pensioner, every year life certificate has to be given to the bank. I don't know whether they have that system now, but I don't think it is existing in social welfare. We will conduct that. Bureau Report, Prudent Media. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.